Moreplovac Stuart B. 62 pronađen je nakon dvodnevne potrage u vodama američke savezne države Floride, piše CNN. B je marinu Cape u Port Canaveralu napustio u petak u 16 sati, a njegov nestanak je prijavio član marine koji je rekao da B inače ne plovi noću. Odmah se krenulo u Potteru, a američka obalska straža u nedelju je objavila da 225 metara dugački brod B-a pronašao na udaljenosti od 138 km od istočne obale te savezne države, kako se drži za pramac svog potonulog broda. Spašavanje života na moru je naš poziv. Ovo je zaista neverovatan ishod koji pokazuje povezanost svih moreplovaca i naše zajednice, rekao je kapetan Mark Vlown, zapovednik sektora američke obalne straže. U akciji spasavanja učestvovali su avioni i svi brodovi koji su tog trenutka bili u blizini. Nakon spasavanja nije bilo reči o zdravstvenom stanju Stuarta.